Бүгінгі сабағымыз Тухфатул Атфалдан хукму лами ал ва ламил фи'л. Алиф ламул ма'рифа. Ламул ма'рифаның келген өкімі жана фейлде келе тұрған ламдардың өкімдері дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. إمام شيخ سليمان الجمزوري رحمه الله айтады: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. кейбір rivoyatlarda فليعرفي деп келеді, аны оңды болабыз. فلتعرفي деп жаттағанымызда. للام ال. Демек, al harfının lamınдағы келген өкім қачан? قبل الأحرف الهجائية. Hijai тамғалардан мұрда. Алиф ламул ма'рифа келсе, ал өзіне екі өкімді, екі авалды қамтиды дейді. Biz biliriz alif lamul ma'rifa al ismni ғана алдынан келеді. Feil же harfta келбейді. Улахума al екі авалдың біреусі изхаруха фәл ta'rifi al изхар болып саналады. Аны біліп алғын дейді. قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. Demek ушул harflardan 14 harftan murda lamul ma'rifa kelчү болса. قبل 4. Baytты оңды болабыз. قبل 4 емес, قبل 4. Хамзаны түшіріп салып тұрып, قبل 4 مع 10. Негізі قبل 4 مع 10. Біріншісінде танвин жоқ. 10-де танвин болады. قبل 4 مع 10 خذ علمه. مع 10 дегенде бірінші сүкінді айн, екіншісі әрекетті болып келеді. مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. ибғи калимасында келген хамзатул васл болғандықтан мен ибғи алдыңғы харфқа қосып кетеміз. Мен ибғи хаджака ва хав aqима. Ушул 14 тамға 14 харф, аны сен біліп алғын дейді. Алар қайсылар десе, ибғи хаджака ва хав aqимаху деген калимада келген ар бір харф хуруфул изхар, хуруфул қамария тамғалары болып саналады. ибғи деген өзі біріншілі хамза, با غين جيم ح جيم كاف واو خا فا عين قاف يا ميم ها тамғалары. Әр бірден мисал алып келіп кетеміз. Хамза мысалы әл-әуәлу десек. Әл-әуәлу. Ал жерде ләм ашық білдіріліп оқылып жатады. Ба әл-басир деп тұрған болсақ. Әл-басир. Негізі ләм менен нундың махражы өте бір-біріне жақын жайғашқан. Ләмден шыға тұрған орды менен нундың шыға тұрған орды. Ал эми нундың шыққан орды өйдөге қарап ғунна шыға тұрған жер болғандықтан, ләм дагы аға жақын болғандықтан біз оқып атқанда сүкүндүү ләмді нунға жақын қылып көпчілік ғунна менен оқып алабыз. Мысалы әл-басир деген өзде әл бұл көбінше мұрынға ғуннаға шығып кетеді. Ошондан етият боласыз. Екіншісі, ләм, сүкінді ләм келген үшіде бізде адаттағы ле көрініш болып қалған, ал қалқалға айланып қалған. Әлі басир, әлі аламин, әлі хамду деп, әлхамдуны баштаған бізде әлі хамду, ал өзіңізге сезілмей қалған. Ошол қалқаланы жоғытауыз, сүкінді ләмді. Әл хамду, әл басир, әл әуәл деп айтылған учурда. Ғайн әл-ғанию. Мисал, ха әл-хамду. Джим әл-джинна, әл-джанна. Каф әл-кабир. Вау әл-вадуд. Ха әл-хабир. Фа әл-фаттах. Айн әл-алим. Қаф әл-қадир. Я اليوم اليقين ميم الملك ها الهدى қатачылығымыз ошол же қалқала болып кетеді, же ғунна болып кетеді. Ушул экөөнү эске алабыз бул жерде. Фатиханы баштаганыбызда Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Эки ламул ма'рифа келди. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Алхамду дегенибизде ғунна көбінше ғунна болып кетеді ал жерде, андан етият болабыз. Анан қимылдатпайбыз. Демек, бұлар хуруфул қамария. Аны бұл жерде бізге бірінші қатарда изхар тамғалары деп берді.
Thânihima ikinci hüküm. Jana iki avaldın ikincisi bu idgamuha. İdgam kılıp oku fi arba'i ve aşratin. 14 harfta. 28 harfın 14'ü izhar tamgalары oldu. Kalgan 14'ü şamsiye yani idgam tamgalары bolup keledi. Aydan ve ramzaha alarının alamatları her bir kelimada keledi. Fa'i fa harf bolsa i fiil amr. Al-wa'i kelimesinden mastardan iştelip çıkan wa'ya'iden i fiil amr bolup atat. Alardı saktagın, alardı jattagın degen manada bizge buyurup atat. Ve ramzaha fa'i طب ثم صل روح من تفوز ضيف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم. Demek bu qatarda bizge oşol idgam taqtab aytqanda şamsiya tamgalарын bizge aytып ketdi. Бұл qadimki эле ихфа тамгалары сыяктуу ошол ыкмада жазылды. Ихфа тамгалары дагы эле сиф, за, фана деген өзү ар бир келген калиманын баштапкы тамгасын биз ихфа тамгалары деп эсептегенбиз. Ошондой эле бул жерде дагы идгам же шамсия тамгалары тиб сумма сил деген өзү тиб та тамгасы. Алиф лам жолукса кандай? Ат-таййибат мисалы. Фа ас-саваб, сад ас-сабирин, ра ар-рахман, ар-рахим, ар-ракиин, та тафуз, ат-тавваб, ضاد ad-dallin wala ad-dallin degan o'zda. Oldinda alif lam ma'rifa bor. Negizi al-dallin da. Zal az-zakirin, az-zikr. Ni'am degan o'zda nun an-nur, an-ni'ma, an-nar. Da' dal ad-din, maliki yawmiddin degan o'zda. Su sin. As-saw السائحون ظنين degan o'zi va az-zalimin zur zay az-zaytun sharifan shin ash-shakirin lil karam lam al-layl. Demek bu жерде ошол келип аткан lamды андан кийинки ошол идгам тамгаларына киргизгенден кийин ал сөзсүз шаддалуу болуп калгандыктан эки тамгага айланды. Биринчиси сүкүндүү, экинчиси аракеттүү тамгага айланып экөө болуп калды. Биз көбүнесе аузу биллахи минеш шайтанир раджим деген өздө эле ар-раджим ал жерде негизи ал-раджим. Аслы негизинде сүкүндүү лам бар. Ошону киргизип анан ар-раджим кылып окуп атабыз. Бирок ал жерде биз көбүнчө окуганыбызда кээ бирлер ал жерде тахфифан эле өтүп кетет. Ар-раджим деп. Же болбосо бисмиллахир-рахманир-рахим. Bismillahir-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Ekosunda тең ушул идгам, яни шамсия тамгалары келип атат. Ра ага келген сүкүндүү ламды киргизип окуп атабыз. Ошону көбүрөөк эске алабыз. Кээ бирлер күнүгө оңдойсун кайра эле ошол тахфиф өтүп кетип атат. Ar-Rahmanir-Rahim дегенде рону эч шаддалуу кыла албай коесуң. Ал-Фатиха сүрөсүндө келгендиктен аны сөзсүз оңдошубуз керек болот. Demek bu жерде дагы ошол өзүнүн себептери бар. Биринчи эбиги хаджака ва хаф акимаху тамгалары, изхар тамгалары дедик, камария тамгалары. Ал эмне себептен изхар болуп атат дегенде сүкүндүү лам менен ошол эбиги хаджака ва хаф акимах деген 14 тамганы алганыбызда бири-бирине махражынан алыстыкта жайгашкан. Сүкүндүү лам менен ошол 14 тамга. Ошол себептен аларды биз изхар кылганга бизге ылайыктуу жана ыңгайлуу болот. Ал-вадуд, al-faiz, al-ghani деп идгам кылган бизге, изхар кылган бизге жеңил. Мына азыркы айтылган идгам тамгаларында ламды ачык окуп көрүңүз эле, тилге кандай оор келет. Мисалы, ат-таййиб деген өзү эле, ал-таййиб. Же ал-саваб десек, ал-сабирин десек, ал-рахимин десек, Куранды көбүрөөк окуганда бул нерсе бизди кайра чарчатып коет. Тескерисинче ат-таййиб, ас-саваб, ас-сабирин, ар-ракиин, ар-рахман деп окуп кетиш кайра тилге жеңил болуп келет. Ошол себептен бул идгам шамсия тамгалары болуп аталды. Негизинен камария деп аталгандыгы ал-камар. Камар калимасынан мурда лам келген учурда изхар болуп ачык окулгандыктан ал-камария тамгалары болду. Бул калган тамгалары 14-ü аш-шамсия дегенибиз шамс калимасына ламул марифа келгенде ага кирип аш-шамс болгондуктан хуруфу шамсия деп аталып калды.
Keyingi qator. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. واللام الأولى سميها قمرية. Birinchi lamni atab qo'ygunani qamriya deb, ya'ni lamul qamariya deb atag'in. Qamriya deb endi o'chdan sukundu mim kelyapti desa, antkani shamsiya deb kelgandikdan ag'a munosib kelish uchun qamriya deb jatlaymiz. واللام الأخرى سميها شمسية. Ikinchi lam ani atag'in huruf lamul qamariya, lamul shamsiya deb, huruf shamsiya deb atab qo'ygun deydi. Hozirgi aytilgan hukmlar bardigi ismga tegishli bo'ldi. Yemi va azhiranna lam fi'lin mutlaqa. İzhar qilib o'qigun deydi. Va azhiranna lam at-ta'kid as-saqila, nun at-ta'kid saqila menen kelib o'tadi. Bizga eskertib aytib o'tadi. Sözsüz izhar qilgan, ochiq qilib o'qigun. Lam fi'lin mutlaqa. Fe'l etishning ichida kelgan lamdardir. Etishning ichida fe'l atmaydın içinde kelgen lamdardagın akırında da kelebet, ortasında da keleberет. Misal akırında kul desek, fe'l amr, kul, lam sakina meni bitip atat. Andan keyin kul na'am. Non harfina jolup atat. Fina bu misalı oşol kul na'am desek. Bul jerde bizge eskertip atkandığı kelgen sükundu lamды açık okugun, al idgam bolup ketpesin. Kul na'am dep. Je qandaydır bir gunna aralashib ketpesin. Je qalqal olup ketpesin. Qul na'am. Emne sebepten antkeni nun menen lamdın mahrajı birbirine ayabay жақын жайгашкан dedik. Ajratуу үчүн biz basımды lamga berебиz. Qul na'am. Qul na'am. Qulna kalimasında fe'lin ortasında lam kelip atат. Qulna. Qulna. Oşonda ele waltaqa, iltaqa, faltaqamahul hut desek. Anzalnahu desek. Anzilni, ic'alni, vec'alna. Bulardan bardığında sükundu lam etiştin içinde kelip atat. Oşolardı bizge eskertip aytkandagысы bulardan bardığın izhar kılıp okugun dep atat. İdgam bolgon jerlerdagı bar. Kaçan sükundu lam oşol kelgen etiştin akırkı tamgası bolup anan aga roga jolup kalganda. Misalı qul rabbi va qur rabbi аны kirgizip okuduk. Je bolsa qul lahum mislayin bolup özünden kiyinki tamga da lam kelip kalsa agadagın idgam kılıp okuyubuz. Qul lahum qur rabbi uşul ekosunda gana idgam bolup atat. Kalgan jerlerde izhar bolup okulat. Kella bel rana degendagın kalima kelet, ayat kelet. Kella bel rana. Al jerde negizi bizdin rivayet boyunca izhar bolup okulat. Emne sebepten dese al jerde sakta bolgonduktan. Kella bel rana. Başka rivayetlerga alıp kelişi bolsa başka rivayetlarda al jerde idgam bolup keteberет. Kella bel rana dep gana okulup ketken rivayetlerdagy bar. Keyingi tema fil mislayni vel mutaqaribayn vel mutajanisayn. Mislayn, mutaqaribayn, mutajanisayn. Turasında söz bolmoqçu. Şeyh Süleyman aytat in fi sifati vel makharici ittafaq harfani fel mislani fihima ahaqqa. Eğer de sıfatta jana mahrajda bir bolup kelse iki harf. Bir-birine jolup atkan iki harf, iki tamga ekөөsü teң sıfatı mahrajı bir bolup kelse. Sıfatı mahrajı bir bolup keldi degen okşoş tamga bir-birine joluksa. Fel mislani al mislayn dep atalat fihima ahaq al ekөөsүн mislayn dep atап койгонубуз bizge layıktуу болот дейт. Mislayn, mutaqaribayn, mutajanisayn. Üçöөнү aytıştan murda biz bulardı sagir, kabir kılıp bölüp alганыбыз жакшы болот. Mislayn al-mislan sagir bolot. Al-mislan kabir bolot. Ekiге bölünöt deyli. Mislan kabir, mislan sagir bolot. Sagirge misal izhab. Ba sakina keldi. Andan keyinki kalimada ba mutaharrika keldi. İzhab bi kitabi desek. İzhab bi kitabi. Ba'u sakina, ba'u mutaharrika. Ekos keldi. Bir-birine kirgizip oku bizge
өкімі идғам болды. Демек, мислайн сағирдің өкімі әл-идғам. Бірінші келген харфты екіншісіне кіргізіп оқимыз. Емне себептен сағир деп атамыз? Мислайн сағир деп атамыз. Анткени келген бірінші тамға сүкінді, екіншісі әрекетті болғандықтан бұл сағир деген аламатты атты өзіне алып отыр. Мислайн сағир деп айтылады дедік. Кәбир дегенше екі оқшаш тамға эле, ушундай эле, бирок экөөсү тең аракеттүү болуп келсе, ал кәбир болду. Yazhabu bil absar. Yazhabu bil absar десек. Бул учурда мислайн кәбир болду. Бул мислайн, анан мутақарибайн, анан мутажанисайн. Үчөөнө тең эле тийиштүү белги. Үчөө тең ушинтип экиге бөлүнө берет. Мислайн сагир, мислайн кабир. Мутақарибайн кабир, сагир, кабир. Мутажанисайн сагир, кабир болуп бөлүнөт. Демек, бардык эле кырааттарда, биздин кыраатта дагы эле мислайн сагирдин өкүмү некен? Идгам. Качан окшош тамга бири-бирине жолугуп, сыфатан омахражан бир болгон тамга бири-бирине жолуккан учурда келген мурдакы тамгасын кийинкисине киргизип, бул жерде шадда менен окуу бизге важип болуп атат. Изхаб би китаби, изхаб би китаби. Ошондой эле бул бир калимада да келет. Айнама такуну юдриккумул маут десе. Юдриккум. Юдриккум. Каф сакина, каф мутахаррика. Бири-бирине киргизип юдриккум. Айнама юважжиху десек. Юважжиху. Шадда келди жимде. Анан ха аракеттүү келди. Юважжиху. Анда дагы идгам кылабыз. Анан азыркы Ал-Хаққа сүрөсүндө ма агна анни малия халака калимасы келет. Ха бири-бирине жолугуп атат. Малия дегенибизде аят бүтүп атат. Эгерде бул жерде сиз токтой турган болсоңуз, анда ачык эле токтодук. Малия болду. Эми кошуп окуй турган болсок, анда бул жерде не бар экен? Идгам бар. Анткени мислайн сагир болуп калды. Малия халака. Малия халака. Бул жерде экинчи дагы окуй турган риваятыбыз бар, ал ас-сакт. Жанагы биздин риваят боюнча канча сакт бар эле? 4 жерде сакт бар. Ошол сакттарга бул дагы кошулуп 5-чи сакт болуп саналат. Малия халака анни султания. Муну да сакт кылып өтүп кетсек болот. Демек бул жерде 2 жол бар. Экөөнүн кайсы менен окусаңыз ал туура деп саналат. Башка жерде бүтүндөй идгам болуп кете берет. Юдриккум, юважжиху, изхаб би китаби, фама рабихат тижаратухум, фама рабихат тижаратухум, идриб би асака. Окшош тамгалар бири-бирине жолукканда биринчи сүкүндүү, экинчи аракеттүү болуп кетсе, идгам болот дедик. Идгам мислайн сагир идгам болот дедик. Булар албетте сүкүндүү нун менен аракеттүү нунда дагы сүкүндүү мим аракеттүү мимге жолугуп дагы келет. Ал кечеки айтылган сабакта да өткөнбүз. Мисалы лакум ал жерде гунна дагы милдеттүү болуп калат. Ва лакум десек, же мин ни'матин дегенибизде ал жерде гунна дагы милдеттүү болуп калат. Башка жерлерде эч кандай гунна жок. Ошондой эле кабир. Кабирге мисал алып келдик. Yazhabu bil absar. Бул бир калимада дагы келе берет. Азыркы жерде 2 калимада келди, бир калимада да келет. Мисалы жиба хухум десек. Жиба хухум. Хага жолугуп атат. Жиба хухум десек. Эки аракеттүү тамга окшош тамгалар жолукту. Мислан кабир болот. Мислан кабирдин өкүмү изхар. Мислан кабир өкүмү изхар болот, идгам эмес. Башка кыраатта, мисалы Абу Амр ал-Басри, Яқубтун кыраатында, жалпы кыраатталганыбызда, бул мислайн кабирде дагы идгам кылып окшат. Yazhab bil absar.
же болбосо берки ар-рахманир рахими малики дегенибизде ар-рахими малики ар-рахим малики кылып идгам кылып окуган кырааттар дагы бар. Ошол себептен бул жерде жалпы кыраатты эске алып мислен сагир анан кабир кылып бөлүп аткандыгы ошондон. Демек ин фи сифати вал махарij иттафак харфан фал мислан фихима ахак дегенибизде мислейн туурасында айтып кетти. Буга биз сагир кабирди кошуп кеттик. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. Бұл қатарда шейх рахмаллах айтып атат, эгерде эки харф якуна алиф тасния менен келип атат, эки харф азыркындай жолуккан учурда махражан тақараба, махражы бири-бирине жолуккан тамгалар, махражы бири-бирине жакын болсо, ва фи сифат ихталафа, сыпатта бөлөк, сыпатта башка болуп келсе, юлақаба, ага ат коюлунду, мутқарибайни деп дейт. Экинчи катарды окуп, анан үчүнчү катардан мутақарибайн калимасын кошуп туруп, анан маани чыгарабыз. Ошондо маани толук болот. Мутақарибайн деген үчүнчү катардагы келген калима экинчи катардагы мааниге тиешелүү. Ва ин якуна махраджан тақараба ва фи сифат ихталафа юлақаба мутақарибайни. Муну биз мутқарибайни деп жаттайбыз. Ал ошол ырдын өзүнүн эмесине туура келгендиги үчүн мутқарибайни тааны сүкүн менен жаттайбыз. Демек мутақарибайн деген эмне? Мутақарибайн деген эки харф махражы бири-бирине жакын, бирок сыпаты бөлөк-бөлөк болуп келсе, булар мутақарибайн болду. Мисалы кандай? Qad sami'a Allahu qawla allati дегенибизде qad sami'a. Qad sami'a дегенибизде дал синге жолугуп атат. Ошондой эле каззабат самуду битагваха. Каззабат самуду. Мутақарибайн да ушинтип экиге бөлүнөт дедик. Сагир кабир болот. Сагир анан кабир болот. Сагир азыркы эле каззабат самуду десек. Каззабат самуду. Мутақарибайн сагирдин өкүмү ал-изхар. Бул жерде эч кандай идгам жок, изхар гана кылып ачык гана окуйбыз. Каззабат самуду. Же qad sami'a деп алып келдик. Дал синге жолугуп атат. Qad sami'a Allahu. Кабир фауқикум десек бир калимада мисалы. Фауқикум. Каф менен каф бири-бириге жолугуп атат. Мутақарибайнда бир эле жер бар, идгам кыла турган жерибиз. Ал Мурсалат сүрөсүндө келген кайсы калима? Алам нахлуккум калимасы. Ушул гана жерде идгам кылабыз. Бул мутақарибайндын өкүмүн алат. Алам нахлуккум. Ал-идгам, бул жерде идгам болот. Каф сүкүндүү, каф аракеттүү келип атат. Идгам эки түрдүү. Идгам нақис болот. Идгам камил болот. Эки түр менен окулат. Идгам нақис дегенибиз кафтын жоон сыпатын сактап окуйбуз. Нахлуккум. Нахлуккум. Камил дегени каф кафка толугу менен кирип шаддага айланат. Нахлуккум. Нахлуккум. Экөөсү менен тең окуй берсек жайыз, экөө тең эле сахих. Болгону экинчи жол менен окуган бул абзел болуп саналат. Экинчи жол дегенибизде камил, толук идгам кылып окуу бул афдал болуп саналат. Нахлуккум деп. Бул дагы ошол мутақарибайндын өкүмүнө кирет. Андан кийинки катарга өтчү болсок, мутақарибайни ау якуна аттафаqa. Үчүнчү айтылган сыпат бул жерде эгерде якуна болсо иттафаqa бир болуп келсе фи махражин. Махражда бир. Махражда бир. Дуна сифати. Бирок сыпатта бөлөк. Сыпатта башка болуп келсе хуккиqa ал аныкталды. Бил мутажанисайн. Мутажанисайн экендиги дейт. Мутажанисайн деген эмне десе, мутажанисайн деген тамганын эки харф бири-бирине ушундай жолукту, сагир болобу, кабир болобу, жолугуп келгенде махражы бир. Экөөнүн чыккан орду бир, бирок сыпаты башка болуп келсе, ал мутажанисайн болду. Мутажанисайн
Қандай кантип келет? Аны билүү үчүн сөзсүз бир аз ага махражга токтолушубуз керек болот. Мутажанисайн да билиш үчүн мисалы хамза ха бир орундан чыгат. Айн ха бир орундан чыгат. Ошондой эле гайн хо бир орундан чыгат. Анан zal fa за чыккан орду бир. Махражы бир. Дал та та махражы бир. Булардын махражы бир. Эгерде ушундай тамгалар бири-бирине жолугуп калса, анда мутажанисайн деп атайбыз. Ал учурда мутажанисайн дагы сагир кабир болуп бөлүнөт. Мутажанисайн сагир анан кабир болот. Мутажанисайн сагир мисалы фасфах ха келди. Фасфах анхум десек. Фасфах анхум. Ха айынга жолугуп атат. Айн ха экөөнүн махражы бир эле халкый тамгалардан. Васатыл халктан чыгат. Фасфах анхум. Ушундай. Эгерде мутажанисайн тамгалар бири-бирине жолуккан учурда өкүмү кандай болот? Ал-изхар. Өкүмү ачык окуу болот. Мурдакы келген тамганы ачык билдирип окуйбуз. Фасфах анхум деп. Бирок мутажанисайнда бир топ жерлер бар. Идгам кыла турган өзүнчө истисна болгон жерлери бар. Истиснаи болуп бири-бири баягындай мутажанисайнды изхардан айырмаланып чыккан жерлер бар. Биринчи мисалы Худ сүрөсүндө келген. Я бунайя иркаб ма'ана десек. Я бунайя иркаб ма'ана. Нух пайгамбардын баласына кайрылып аткандагы учуру иркаб ма'ана. Ба харфы мимге жолугуп атат. Негизи ба, мим, вау махражы бир дедик. Шафатайндан чыга турган тамгалар. Харфул ба бирок калкала сыпаты бар, жана башка сыпаттарга мим өзүнчө сыпаты бар. Ошол себептен сыпаты бөлөк, бирок махражы бир болуп атат. Демек бул жерде биз эмне кылат экенбиз? Идгам. Иркам ма'ана. Иркам ма'ана. Ба харфынын эчтекеси калбай толук мимге идгам болду. Я бунайя иркам ма'ана. Экинчиси Ал-А'раф сүрөсүндө келет. Yelhaf zalik kelimesi. Yelhaf zalika. Fa zalika jolup atat. Bul учурда дагы толук идгам болот. Yelhaf zalika. Yelhaf zalika. Анан үчүнчү орду дал харфы тага жолуккан жерлер болот. Дал тага. Qad tabayyana desek. Qad tabayyana. Bul учурда дагы дал тага толугу менен qad tabayyana. Qad tabayyana. Wala ana abidun ma abadtum degenibizde. Кантип окуйбуз? Abadtum. Dal taga kirgizilip толугу менен кирип анан идгам камил болуп окулат. Qad tabayyana abadtum. Ошондой эле төртүнчүсү та тамгасы далга жолугуп келет. Та далга жолугат. Афqalat Афqalat da'avalloh deganibizda. Афqalat da'avalloh. Ta usakina keldi, dalul mutaharrika keldi. Bul учурда дагы идгам камил болот. Афqalat da'avalloh. Афqalat da'avalloh. Анан бешинчиси бар. Zal тамгасы зога жолукканда. Зо харфына жолукса, мисалы из zal келди. Зога жолугуп атат. Из-заламу. Из-заламу толук идгам болот. Из-заламу. Алтынчысы та тога жолугат. То харфына жолугат.
وقالت طائفة deganimizda. Qur'onda o'ta ko'p keladi bu kalima. Qalat toifa deganimizda. Ta to'g'a yo'liq o'tadi. To'liq idg'am qilamiz. Qalat to. Qalat to. Aha. Bo'ldi ushul yerlarda dedik. Irkam ma'ana yalhaz zalik qad tabayyana asqalat da'wa Allah iz zalamu wa qalat toifa. Bular idg'am kamil. Bular to'liq idg'am bo'linib, keyingi harfga kirgizilib o'qilgan mutajanisayindan chiqqan hukmlar bo'lib o'tadi. Endi idg'am naqs bo'lib kelganlar dag'im bor. Mutajanisayinda misoli basatta kalimasi. Basatta. Farrattu kalimasi. Farrattu. Ahattu kalimasi. Ahattu. Bularda qanday bo'ladi? Bularda sukun to sakina keldi, ta mutaharrika kelib o'tadi. To harfi kuchli, jana jon tamg'a bo'lgandan taga batmaydi. Siybaydi. O'shaning uchun to'ning bu yerda biz jon sifatini saqlab qo'yamiz. Basal ta. Basal ta. Farrattu. Ahattu deb to'ning jon ekanligini bildirib, anan keyingi tamg'aga o'tamiz. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. Demek bular mutajanisayın deb ataldı. Hazırkımda kelgendir. Thumma andan keyin in sakan egerda sukundu bo'lib kelsa, avvalu kullin bulardan aytilganlardan birinchi harfi sukundu bo'lib kelchi bo'lsa, fas-sagira sammiyan. Ani sen sagir deb atag'in dedi. Ani biz boshida aytib ketdik. Mislayin sagir, mislayin kabir, mutaqaribayn. Sagir, kabir, mutajanisayn, sagir, kabir deb bo'ldik. Bu ırlarda akırkı baytlarda aytılib o'tadi. Sammiyan, yani sammi fe'il amr bo'lib o'tadi. Nunu tavkidi xafifa tutashib keldi. Ani atab qo'ygan sagir deb atag'in deb o'tadi. Aw javob bo'lsa hurrikal harfani ikkovsidan harakatli bo'lib kelsa. Mislayn bo'lavi, mutaqaribayn bo'lavi, mutajanisayn bo'lavi. Ikkovsidan harakatli bo'lib kelchi bo'lsa, anda fi kullin faqul alarni arbirin kullun kabirun. Alarda kabir deb atag'in. Wafhamanhu bil musul. Alarda özünün kelgen misallari bilan to'liq tushunib olgin deydi. Vallohu ta'ala a'lam. Bugungi savolimiz shu bilan to'xtaydi.